bamasaba mwenayo kama sina Dokas Kimono mwakanisi wenyewe programu lo masaba to the world ashano netile ano isibalanga bali Namugongo imanyikana nabi mwesi kwe hase saba huna honga tsitaru kwe hase saba kurasina kila abandu betsa Namugongo hubona kubajulisi bari besi umuyinga we Uganda era ari netsilano kana kubengisa kuna eyini enzu muri lukano lolosi kenda ninase ihwile mbolambola ari haningira kuri bakalibona hwengira awutse hubone elita mumoni arano abono batwa kwasana abera abandu na nengira ngombo kwa sino kusimaye kulaita nabasonzola hobikehe byesimanyire kule hobani hebulira hoba onga barakeha kuhombeha just bagamba okutema evunike ground breaking na rambaza kanabi hubona ndi imambisa buli straight ari henza hobasonzola hobyesimanyire samwene isenga Dokas Kimono mwakanzi wenyewe programu lo masaba to the world ari shall no nani babolele ahwengile isibera bajulizi besi muulira ataka ngatsero kwe hasesa wengira arenga wengire wita wona wolano musani yuno ba kristayo besi baranga ba Anglicans namba samwamumanyi musani yo afira nyumao nenga niye mutwera ho baramo kamani makali nabona bari sifo sino shombehebwa stoze wanisibwa bamulanga bari Right Reverend Mpalanyi koyo wafa na haba wafa bahake hobona bamurera osifana nchewe kumuhebulira kali aho kenda twera arano nga wingira ambolori lwitsibona lokese alwe lubawo lwafulwene walusindi hanganisindihile kweza wabotoherera ebino bifananyi byesi ubona nga wengire namwe byesi barona kubisenge wengira ebyo sibifananyi byokesa namwe bihubwa lukano ulwabawo mumyahekyo 1885 nganawo nona ke munantereza nenge iyo nihe sihebuli namba samabone bifana ingani byokesa bulayi usindi habandu babapa yani kumusalaba manyabo mukatoliki kale hakutse huri oryo natabule bona natabulani silomesho bari the prison nemanya the prison nishos the prison ano niyo isibamba babandu bababika bandu sinabo uhebula lukano luno lweba Martyrs bari umuyinga hali okonemeni kabaka we Uganda abasafukisana n'isindu shedini ta awonga bawanga basamba metsi betse mu Africa betse mu Uganda barerere enjiri bahaga hubulira abandu babone bari bayuha beresi were ari mu kubula enjiri yabwe wala abantu bakehe babafukirisa enjiri yo barake huyuha ni huyibirisa ngana bindu bye mu Bible bilakira aricho sharira hurye sikabaka oyo walumari abandu babanyala abandu za huwinga bwase kule huba ngasabana huira abandu bafukirisa munibo simanisiba za hufukirisa simanara manga bafukirisa mwiseta ibindu byafura kumusumbuwa nibyo byo huba bari obwakabaka obubuje ngabalombe sala bwakabaka bobuje baloma werewe munga akimuyinga mubumbweli kunisibala ishambulisa bwasha ambasari waliwo umundu ukundi isibakana horera etse nibwa kabaka wewe buyinga wewe aringa wetse nibuyinga wewe simaisa rusawo buno buyinga bono wakabaka we Uganda ari buli mundu atfikisa injiri namwe dini ngani yabebulirwa uyo ekera umubi ekera umusibe isikabaka wamufungira muhondungano babamba bababowa bababiha abandu ngawo namba samabone balala bali kukimikosi kimisala babarere kubikele nobahanyira hutima barawota arawo nga hwamirawo wabona ano
abantu bano bali balindana lifumu bakalo wakali lifumu ngelyo gawamirawo ano niwe sibetsa babandi iyo bafu babwera abandi banako batabula ari bano bali kutabula abasi nga batabula bona nga batabula baba betsa babakwesa betsira ku mikongo babakhurura busa ari khukhurura okho bari niko khwarirawo ilomo ye Namugongo khule khuba bafuraho kabare bari kamakonzo khumukongo bike mwitsile murye ari beratse bari twatuse Namugongo twaze Namugongo shamanyisa kwitsile khukhurura bakhurura khu mikongo ngawamirano ano ni wali umuyinga namwe sali umuyinga tanenga aba bari khabaha wakhuliramo walagira ari unyo wasilagiro bulu witsa tamwire uyotsa musinzi uyotsa mukhole muri olwa abandi besi balata no sili khulatsa khutala castrating unyo khalatsa kawo ari uyotsa mumwire uyotsa mumu castrating ilo muyandi santi baho khulata wele wanyana chebulira wena halawo abantu balala babalate abandi babasinze babahale abandi bobosha wabone nga wehale nga nehalalyo umurafu we arawo kwese kulyano bona kwetse bakeni balambuli bakalibisa ano babashe bamulinda abalinda zikani kamafumu wakabondi kwamawo kwetsa ano khukhu tiyo kwitosha abantu boshanga bosha zikhafu tsinyama umurafu yesina wambile tsikhu uyo niyo somba tsikhu amwata mumuliro ninga hali kutabula khumuliro ta hembokese isi balala bawumuliraho ngani mbabolere ndi balala babalata balala babapa kamafumo balala babakhala ari ano ni wawali numukhasi isi bangu bari Princess Nalumasi Catherine Kalala uyosi uyo arunyo muhasi isibalama bari bera lwekhuba bababulira tsekengiri balama bari muhasi uyu bani khumwikesa queen nenga bali khukaniha queen musambo yedini nenga yo ambassador batsa khumwa bwahabaha ne abenga queen we Bungereza simanyi singotse wekele queen we Bungereza arusa ho wandaye khuburangisi bwa kabaka wa Buganda arabo sina balala besi balatile abantu balabo sina ngani babalati bari balala baba kya tiye iwabo oyo khasara hesapa apa kumurwe kwebena ngani hobona oryo balala babasakatsa kabusa asaka ni yeyo yindafu yeyo sini arane sibalanga bari the enda zabazadde tree simaisa siri sifwe sibasali balilata kabelo tabariya netsinda tse basali ngati bonabo nafa kusale bala ni basaka busa kusale bala ni babasinza busa ni bosha busa kali nje silo mosha enda zabazadde bona balanga babakhurura tsaka babakhurura bahala bona byenda byayoha kamala kayo bikele bisa barimira hose kumuhono kwa lundulo awosi bona aha ni yawo ari awo niye sinza khokesa asemba the burning place ari burning place namba sasini khosonzola bikabita ngana kholere ndi ubona kumuliro sikubona kumuliro okose awo bandu baba bwana belika baba bwana baburukhirera belika kumuliro kwaburuhanga nobona oli kwanduruha kwosha kwaba malawo abantu abafa namwe bandu besi bosha atwera bali kama 25 munibo mulimo kama 13 ba Anglikani 12 ba Katoliki
besi walanga uri Catholics 12, Anglicans lihumi na bataru 13, atwela bekera 25 nibo besi bosha musifo sino. Ningangana khukhusibula ekhokesekho manya wabone sifananyisho shokesa ligulu. Shamanyisasi babandu bano bade bafa khwambasa namwe khufukiliza khuri batsa khuba mwigulu numuyinga mubumbwe ligulu ni sibala. Kale program yakendelelyo nabirire mu bwangu nakanihe bikali atwela natutakilisile nenga lubele lwembuka imbasubize ndihelemu ngobolano mbokese bulayi ibifulisawo khubino bifananyi ngani baruna wabone aho khabasinga kiranga kyabwe bamale khusinza besi basinza bamalile khubera bamale khubatswanaka bamale khubosha shawa sibi naramile Dorcas Kimono umwakanisi wenywe mwanyala khukendana nase nenga sitsilwa she khubaloma namwe khubokesa bindu bifana bili ngana khubapilisa indi akhali khumanya busa bindu bino mwabasomakho ta ikarama mwaramo bilalo mwakwara tsingubo mwanina tsimotokha wakenda khwama ingo mushalo ibukisu wetsa walambula ebifo nga bifana bili khule khuba siyeta nabi ngwetse walambulile siba silayi wiyika bikali.